бар екен. Шай ұсынған сұлулардың саусағын бір сүюге көп жігіттер зар екен. Бұл шаһарға жетелеген жол екен. Шай құйған қыз шын ғашығым сол екен. Қолындағы кесесі де билейді. Мына шайдың дәмі сондай зор екен. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Шіркін қасқағым, шайханадан таптым бақыт бастауын. Бақытыңды бәлкім тауып аларсың, шайханада кездесейік достарым. Қою күрең шайға құмар баламын, қараңдаршы шай құйған қыз жанарын. Айналайын, айналайын достарым, бұдан бұлай шайханада боламын. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Ассалаумалейкум, азиз меймандар, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен жанашындай эле. Бүгүнкү ушунча адамдын башын бириктирип олтурган биздин татынакай болгон Райымжан жанашындай эле Нурзада келинибиздин бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюн ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер, урматтуу коноктор, оор келбесе биз болсо сразу ишке өтөлө дагы, оор келбесе ордунуздан туруп, биздин татынакай болгон бүгүнкү күндүн себепкерлери болгон кыштын кычыраган шилдесине карабай жигиттик өзүнүн кызматын аткарып биздин красавчик Райымжан улуу турмуш сапарына аттанып олтурган кезин чогуу эл алдына тосуп алалы. Келиңиздер коноктор, сиздердин бир шаңдуураак кол шаңыңыздар менен бүгүнкү күндүн себепкерлери Райымжан жана ошондой эле Нурзада келинибиз тосуп алабыз. Келиңиздер, кол шаңыңыздар менен достор. Айда. Ярак келе. Koşuşup bekicaş, yurt boluptur jar-jar. Ubanışıp bejurtu, kut konuptur ej-jar-jar. Soğuk gelgimne bakap, koy başlaydık jar-jar. Boluşunca yapar, koy başlaydık ej-jar-jar. Koy başlaydık ej-jar-jar. Altın yurtu gül bahçe, kalanı bu jar-jar. Ardılardan
Konoktор орнубуздан орындықтарды алабыз. Biz болса дагы көпкө созбой эле бул жага чакырып коюшу сыйлуу инсандарыбыз, конокторубуз бар. Албетте сиздердин шаңдуран кол шабыңыздар менен Райымжанды жарык дүйнөгө алып келип, 9 ай боюна көтөрүп ушундай даражага жеткирип отурган биздин энекебиз Айчүрөк кайненебизди тоса алабыз. Келиңиз. Энеке бай келиңиз. Бүгүнкү күндүн карашасы. Жана ошондой эле биздин татнага болгон Райымжанга ата ордуна ата болгон красавчик Данияр мырзаны тоса алабыз. Келиңиздер. Biz болсо ушуну менен эле чектелбестен келиңиздер дагы бул жака чакырып коюшу сыйлуу конокторубуздун бири биздин татнага болгон Нурзада келинчегибиздин бир тууган энекеси Тазагүл энекебизди тоса алабыз. Келиңиздер. Рахмат байсыздар. Сиз бүгүн мине десеңиз ошо болот. Крокодил учат десеңиз учат. Биздин ушул кудагыйга шерик кылып чакырабыз. Келиңиздер, бул жакта дагы биздин Нурзада келинчегибиздин бир тууган иниси болгон Арлем красавчикти тоса алабыз. Келиңиздер. Айтып кетүүчү нерсе, келиңиздер, биз болсо энекелерибизге сөз берүүдөн алдын биздин 2 жашты элге жалпы эле биздин татнага болгон кайнене, кайын журтка, кудагыйларга салам салдырып алалы бул жака чыгарып. Жергесинен болбосо дагы ошол жактан келип, ушул жерде эмгектенип жаткан биздин татнагай тоюбузга ак элечек жалынган энекелер келген бул тойго ийилип таазим салабыз. Энелерге бир салам болсун. Келиңиздер. Бар болгула. Мен аяштуу болдум деп, мен келиндүү болдум деп, коңшу колом келген, дос жар келген бул тойго дос жарга да ийилип таазим салабыз. Бактылуу болгула. Мен бүгүн жестелүү болдум, мен бүгүн жеңелүү болдум деп, запчастар келген бул тойго аларга да ийилип таазим салабыз. Biz деген аяштуу болдук деп, biz деген аяштуу болдук деп мына келип, биздин красавчик менен жеңекебиздин подружкалары келген бул тойго аларга да ийилип таазим салабыз. Муну ушинтип насип кылып сиздердин тоюңуздарга эрке бала кылып шайланып келген красавчик Тамада, красавчик Тимурга да ийилип таазим салабыз. Gelin kut bolsun, komşu kut bolsun, toy kut bolsun, toy jakşı olsun diye geliniz. Söz кезеги olsun, bizdin tatnaga 2 жашка калуу тилегиңизди айтып өтүп, андан соң сандыкка сары майдай сактап бекиткен ак жолугуңузду апарып жүзүн ачып салып коесуз. Utmandım uşul men kızımın, men oğlumun konoktор kuş kelipsizler. Şu kızım менен oğlumun ömürü uzun bolsun, dayım karmaşkan kolu tübölükө болуп, астын бала басып, аркасын мал басып, ушул эки кудагы жакты сыйлаган жаштардан болсун. Ушул тойго келгендерибизге баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук каалайм. Ушундай жакшы калуу тилектер кабыл болсун дейли дагы биздин красавчик кара каштуу, кыска чачтуу, меникинен узунураак сакалдуу болгон Даниярга сөз кезегин берели келиңиз. Той жакшы кут болсун дейли, коңшу кут болсун келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүн элдин бактылуу болуп, кармашкан балалар үзүлбөсүн. Сөз да кичине сүйлөп атам. Ошо главный бактылуу болуп, алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын, тапчыкалар көбөйө берсин.
Kolçalar olsun konaklar. Mınança elдің астынан çıkıp, iki sözdün başın koşup süylöş özü kıyın. Krasavчик ağızqa da bir kolçalar olsun, tepçikeler koysun. Kaynene, abi kaynene de oğlum da. Kudagay, toy jakşı kut bolsun geliniz. Güyola kut bolsun diye geliniz ha. Söz keseniz siz de geliniz. En erkin. Ayttım koy ece, siz mine deseniz bugün jarashar. Krokodil uçat deseniz de olur. Oyaka düşüp metronun toktat turgula deseniz de sizdiki tur ece. Barın kılavuz. Geliniz. Саламатсыздарбы, кутмандуу меймандар. Автойдун күбөлөрү сиздерге узун өмүр чынден соолук каалайм. Уулум Райымжан, кызым Нурза да кармашкан колуңар бекем болсун. Өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, балалуу чакалуу болгула, эки жакты тек караган жакшы жаштардан болгула. Krasavчик toy jakşı kut bolsun deyli geliniz. Söz kesegi sizde bolsun. Azamat. Саламатсыздарбы, ушул жерге келген коноктор. Эжем жездем. Уш колуңар бек болсун, калмашкан колуңар үзүлбөсүн. Келечекте жакшы үй бүлөлөрдөн болуп, эки жакка күйүмдүү, ата-энеге күйүмдүү жаштардан болгула. Аллахым ушул экөөңүздарга жакшы перзенттерди насип этсин. Дагы жолу ушул geçiңиздер менен. Рахмат келиңиздер биз болсо дагы ушундай эле шандыраак колчабалар менен биздин татынакай болгон энекебиз Сарымайдай сактаган ак жоолугун алып барып биздин татынакай келинчектин жүзүн ачып жүзүнөн сүйүп келиңиздер. Эки жашты куттуктап той сенебизден орун алабыз келиңиздер. Biz bolsa toydun başındagı birinci muzika kılıp turup atayın sizlerge muzika daярдадык эле. Kudalar biysi da gelingizler bilin. 100 yıldır emes 1000 yıldık kudalardan, kudagıylardan bol da bir bekem kucak kızışıp ana çok biydi başlayız gelingizler. Atayın sizde kalmadan müzik olsun. Kudalar biysi gelingizler.
Çoğun rahmat konuklar gelingizler. Bizim kuda-kudagaylarga kol çağlar bolsun. Günümüzdün birinci jana şondaylı reklamlı muzikası bolşu biz bolsak dagı da olantabız. Andıktan gelingizler. Ordunuzlardan orunduklardan alıp beringizler. Yem içinde orundan orunduklardan alırız. Dasturkonga qarab, damsız oturunguzlar. Dasturkonun üstüne konuklar gelingizler. Dürdüğün tabaklardan damsız oturunguzlar. Biz bolsa olan teormençimiz, kızmatlı kılaveririz. Жалпы коноктордун урматына музыкалык белек болсун, эс алуу кечиңиздер көңүлдүү улансын, той жакшы кут болсун дейли. Көңүлдүү улансын дейли, той жакшы кут болсун дейли коноктору келиңиздер. Биз болсо сөздү көпкө созбостон бул жака чакырып коюучу сыйлуу инсандарыбыз бар. Кыргызда жакшы накыл сөз бар экен коноктор. Өкүл атам, өз атам, өлү өссүн кайнатам дейт келиңиздер. Биздин татынакай болгон өкүл атабыз менен өкүл энекебизди тосуп алалы. Байыш агабызды жана ошондой эле Толгонай өкүл энекебизди, Байыш өкүл атабызды, Толгонай өкүл энебизди. Эми тойдун башында ушундай баштап алганда коноктор кечирим сурайбыз. Албетте ошол жакта отургандан кийин бияка элдин общий эл көрсүн деп, не тойду ушул катары эле. Башка келген коноктор да көрсүн деп атайын ушул жака чакырып сүйлөдү адам да. Андагы өзүн жол жобосу болуп калды тилекке каршы. Баягы атты бир жерге аркандап койсам, арканы кайсы жерге чейин жетсе, ошол жерге чейин оттойт го. Мен ошондой болуп калдым да тилекке каршы. Аркандап ушул мындан узакка жылалбай калдым. Силер менен ушул кошулуп ойноп келсем сонун болот эле тилекке каршы мейли. Бул дагы биздин бүгүнкү күндө бешенебизге жашкан нерсеси экен. Биздин татынак болгон өкүл ата менен өкүл энегебиз өкүл кут болсун дейли өкүл ата. Өкүл кут болсун, өкүл кыз кут болсун. Канчанчы балаңыз? Үчүнчү баласы кол-чаалар болсун, Азамат. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? 2 балаңыз. Бул канчанчысы болуп калды ошондо? 5-чиси мынакей. Азамат. 1-чи балаңыз төрөлгөндө айылда элеңиз? Бул жакта элеңиз. 1-чиси төрөлгөндө ушул жакта элеңиз. Жеңер адам калбар таштап койгондон кийин сени твой жена рожала деп тургандан кийин бак немелер акшеркалар сүйүнчө айтат го. Ошондо канча сүйүнчө бердиңиз эле? 2000 бердим. 2000 сүйүнчө улду болдуңуз айтты. Той жакшы кут болсун дейли келиңиздер. Өкүл кут болсун келиңиздер сөз кезеги сизден. Ассаламу алейкум. Ушу 2 жаштын көлөрү. Мына бүгүн улду болуп толкунлап жатабыз. 2 жаш бактылуу болсун. Ушу кудагайлар ушу силерди сыйлаган 2 жак тең сыйлаган бактылуу болуп баары. Биз өкүл балага куш болуңар бек болсун. Ушу бак каалайбыз. Эч качан колуңар үзүлбөсүн. Бактылуу болуңар. Айчырак эже, сиз
сизге дагы рахмат ушунча элди чогултуп чай берип атканыңызга. Дагы бир жолу бактылуу болгула. Кымбаттуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүн биздин үйдө дагы бир кубаныч. Биз дагы мына бүгүндүк уулду жана кызды болуп отурабыз. 2 жашка кармашкан колдору түбөлүккө чогуу болсун. 2 жаш ата-энесин сыйлаган, 2 жактын туугандарын сыйлаган жакшы жаштардан болсун. Айчүрөк эже, бүгүн сиз кызды болуп отурасыз. Дайыма ушу кубанычыңыз бүгүнкүдөн болуп, мындан дагы арыласын. Сизге кыз болуп берсин. Биякта эже бүгүн уулду болуп отурат. Сиздин өзүңүздүн уулуңуздай болуп, жакшы уул кыздардан болуп, элдин алды болуп, жакшы көп ийгиликтерге жетишсин. Бала чакалуу болуп өнүп өсүп, мындан дагы жакшы көп ийгиликтерге жетишсин. Калган коноктор келгениңиздерге чоң рахмат. Тамактардан даам татып, капа болбой отуруп кетиңиздер. Эжеге да рахмат. Кыргызстандан кызым деп кубанышы койнуна батпай келип отуратына рахмат. Сизге дагы көп жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиз. Уулуңуз менен кызыңыздын үстүндө. Рахмат. Анан эми өкүл уулум, өкүл кызым силерге арнаган арзубаган белегим бар эле. Ошону Гүлдесте катары тапшырып коюуга уруксат этиңиздер деп өкүл атанын ордуна мен айтып койдум, болчолорбуз. Келиңиздер, биздин 2 жашка арналган алтын шакектер, обручальный кольцо деп коебуз. 2 жаш алдыга чыгып коебуз, мүмкүн болсо келиңиздер. Биз болсо белектерди алып барып тапшырып келебиз, келиңиздер. Отуруп албастан кайра бул жака. Кол чалган болсун коноктор менен. Алтын шакектерин белек кылып коюп эле, анан элден оңой кутулуп кетем деген ою жок. Өкүл атабыздын элге арналгандагы белеги бар, аны азмага таштап кетет. Анан мен силерге айтам. Ошону айтып коем мен. Оюн уюштуруп беребиз. Призи бар. Призин таштап кетет, анан айтам. Ап кел. Ушунча эл көрүп чалып коем сразу. Өкүл атанын атынан 2000 сом приз бар. Ким жакшы ойногонго. Муну уткандарга биринчиге 1000 сомдон кылып берели же? Бир эле адам көрүп коелу 2000. Мына сага сразу квартплат даяр экен эртең. Бул биринчи местага, экинчи местага дагы белек бар, айтып коем. Москванын центринен 1 комнат квартира. Эртең обедке чейин. Өкүл атанын атынан. Кол чалар болсун Азамат өкүл атага. Уруксат той серебизден орун алып бериңиздер. Бүгүнкү кечебиздин биринчи оюнун баштайлы. Менден суроо, сиздерден жооп. Демек кулак төшөйбүз. Менден табышмак. 3 табышмакты бир айтам. Ал 3 табышмактын жообу бир сөз. Мергенчи эмнеден коркот? 1. Капастагы куш эмнени эңсейт? 2. Аял заты эмнеси менен сулуу? Эмне менен сулуу? Ким менен сулуу? 3. Үчөөнүн жообу бир сөз.
адамға менден белек. Ya, oradan tutmayın. Neden? Karmıştan olmadı. Azamat konuşanlar olsun. Çok dur emez. Bakın dedi. Bir söz tıkımlar karşılayıp istedim. Aylandık, karas, boralan, çöntüke saptırıyor. Durus be, mınday tavuşmak. Mergençi emneden korkut. Kapastағы kuş emneni emsi. Ayal zatı kim menen sulu. Emne menen sulu. Üçöğünün çoğu bir söz. Ne menen? Gözü menen. Üçöğünden gözü menen sulu. Azamat. Azamat kolçalar basın. Çok zor emez. Bas bilen meynet taktap ketsen bolmak. Tanışmayla atağız. Kalbek. Mergençi emneden korkut. Kapastағы kuş emnen engsey, ayal zatı emnemenen sulu. Çok bir söz. Azamat kolçalar olsun. Şerigi menen sulu. Belek. Bu belek toy evlerinin adından Afrika'yı yol etmesin. Kanlı eke kolçalar olsun. Azamat. Emi oşol tavışmaktın seçmelep keteri. Mergençi emneden korkut, şeriginen korkut eken. Bir bağlı buyumdan janavarды atып алса, şerigi okuş men attım деп ekөө талашып, жардан түртүлбесин деген ойдо болуп, şeriginen korkut eken. Kapastагы kuş, baykuş эч жака чыга албай, бүт бар жогун тиктеп караса, бүт эле эки-экиден баратканын көрүп суктанып, ада şerigин эңсейт экен. Ayal zatı жолдошу şerigi менен сулуу болот экен. Азамат, камеге колчалар болсун. Sizlerden çok belekler köp alıp ketsеңиздер болот. Болбосо 2 paket belekti meni үйгө апарып туруп, эртең стройкага апарып таркатып берем. 50'den 100'gө чейин канча тогуз бар? 50'den 100'gө чейин канча тогуз бар? 50'den 100'gө çeyin. 50'den 100'gө çeyin. Kança toğuz var? 15 toğuz. Esepteyiz. Kettik. 59, 69, 79, 89, 99, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Men 100 degen jokмун. Kança toğuz var dedim. Sen oşonu sen eseptegенге мен адашып кеттим. 90, 89, 99 dedim. Gayri bir ketip kaldım go. Baştan eseptegесең. Baştan. Evet, şaşma. Çaynak juda vakit verin. 59, 69, 79, 89, 99. Aha. Sen gayrı 99'da gidiyorsun. 99'da 2 9 var. 19? 19 9 var ha. Eni 50'den 100'gө çeyin 19 9 deyip tağıp çıkçı. 59, Hı hı. 69, Aha. 79, Aha. 89, Aha. 90, Aha. 91, Aha. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99'dan ne var? 100 var. 99'dan 100 var. Azamat, krasavçık. Oradan sakladı. Ece atınız ki? Mi çay pay içtiniz bilen de kaptırasın. Çağlayın. Ayaktan canım. Yeter. Kosun. Uğurba etkince. Meri mecekemiz. 50'den 100'gө çeyin kança toğuz var? 19 var ha? 10 ele toğuz var. Oşol 10 ele toğuzdu 50'den 100'gө çeyin tağıp alıp çıkınca. Kettik. 59, Aha. 69, Aha. 79, Aha. 89, Toğuz. Aha. 90, 91, 92, 93, 94, 95. 95. 96, 97, 98, 99. Daha yok toğuz. 15 toğuz var. 15 toğuz var ekan bana ki. 99'da ikinci toğuzdu unutup koygan jigit kayakta жүрөт onu. Aytkan mesela matematikani oku deb. Azamat ejekebizge belek 15 toğuz var ekan konoktor. Bu toy eylerinden sizge belek olsun.
son sizlerden bir cevap. 100'den 1 dalsa kança kalat? Şaşmay, kolunu götürüp, ama birbirine türtkülep, Cengi oğlake çok aytıp koyun. 3. 100'den 1 dalsa kança kalat? Özünüz 2 nöl. 2 canım. 3 canım. Ya. 100'den 1 dalsa 2 kalıp buna ha? O be. Hiç şöyle kılma. 3 canım. 4. 4 30. 4 50 ve 4 canımla gelip kalın aytmayın. Estegiler. 4 70 estegiler. 5 çok bu. 100'den 1 dalsa çirkin stakan kalatkenler. Esabı geçingizler, көңілді ulansın deyli. Biz bolsa ulan taldaga бұл жаққа чакырып коюшу сыйлуу конокторубуздун бири биздин Райымжандын ата журт жааматын тосуп ала келиңиздер. Жеңиш агабызды жана ошондой эле Омат агабызды ата журт жааматтары келип бериңиздер. Алейкум, той жакшы кут болсун дер келиңиздер. Аты аталса куту сүйүнөт дейт келиңиздер коноктор. Аты аталган коноктор ата журт жааматы келип бериңиздер. Той жақсы кут болсын дейлі, жігіттер. Келіңіздер, сөз кезегі сіздерден болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Şu 2 жаштын тойуна куш келипсиңер. Иним Райымжан, Келдик Мурзат, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, бактылуу болуңар. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү коноктун көрөрмандары. Мен ушул Райымжан агамы жана жеңеми кармашкан колдор үзүлбөсүн деп жашоодо койгон максаттары гана экөө бирде жетишишин каалайм. Жана бактылуу, жакшы, эң алдыңкы эмес жана арканкы эмес жашоодо ортодогу жаштардан каалайм. Анда эмесе сиздерге үй бүлөлүк чоң бакыт каалайм. Рахмат. Gel çekil gel. Райым акамдын жеңесин атын билип эткем. Эко бактылуу болсун алайм. Тилеген тилектерине жетишсин. Аты энесинин бактына бара болсун. Бүгүн силер гана. Рахмат. Biz bolsa ulan töwereli urmatlı konuklar. Aytıp ketүүчү нерсе, суранып кетүүчү нерсе урматтуу конуктар. Нол жерге мага тааныгандарды гана список кылып жазып берген. Жазылбагандар болса келип списоктон карап өзүңүздөрдүн атыңыздарды кетсеңиздер болот. Жазылар элек болсо жазып кетсеңиздер болот. Анан тойдун акырында баягы тыржыйган тамадан мага сөз бербей койду деп жаман көрүп сөгөгө жок айтып койгон. Андыктан бумаганын бети бош, эркин микрофон сиздердин кызматыңыздарда. Биз болсо улан төбөрелдөгү сөзгө чакырып коюучу дагы сыйлуу конокторубуздун бири биздин татта калган Нурзада келинчегибиздин Тага журт жааматы Майрамкан жана ошондой эле Нурсултан Стал агаларыбызды тосуп алабыз. Келиңиздер. Тага журт жааматы той серебизге келип бериңиздер. Коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен барыңыздарга ден соолук, узун өмүр, рахмат ушунча келип сыйлап туруп кеткениңиздерге. Карындашым Мурза, бактылуу бол, үй балам. Райымбек, Райымжан, бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн.
ар дайым ойнап күлүп жүрө бериңиздер. Assalomu alaykum. Shu to'yga kelgan qattiq qonaqlar. Shu Rayimjon Mirzada baxtli bo'linglar, ikki qarmashgan bo'linglar, üzülmesin. Shu baxtli bo'linglar, aldı-mardı balas, aldı-mardı mal bas. Baxtli bo'linglar. Şu Nurzada менен Райым бактылуу болгула, ден соолукта болгула, балалы чакалуу болгула. Главный бактылуу болгула. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Нурзада эже, жерде бактылуу болгула, келечекте жакшы үй бүлөлөр болгула. Аллахым сиздерге ыйман рызкы берсин. Жакшы перзенттерден бөлгүлөр, дагы бир жолу тоюңар маарек болсун. Assalomu alaykum. Bugun kechani bunakalari. Sizlar birinchidan shu 2 yoshda o'stirib, cho'ng'aytib boqib bergan 2 yoshli ota-onasini bir qo'lchoqlar bo'lsin. Ikkinchidan baldızım Nurzida Janob Aja bugun to'ylar qutlug' bo'lsin. Qarmoshqon o'g'lonlar hech vaqtda uzilmasin. Ikki dunyo baxtli bo'linglar. Келіңіздер ұшында жақшы қалу тілектен кейін еле. Келіңіздер. Кешіріп қоң, итшілік менден кетіп қалды еші, мен байқыра қалдым ба. Бірақ тозып қалып тұрды еші. Кешіріп қоң, Күйеуала Райымжан, қармашқан қолыңар үзілбесін, әрдайым бақытты болғылар. Сыймықтанған жаш үлгілерден болуын біле. Күйеуала сіз қызыңызды аялыңыз, аярым деп сыйдалаңыз. Қызыңыз сіз күйеуаланы күйеуіміз, күйеуім деп сыйдалаңыз. Әрдайым жолыңыздар ақ жолдай болып, үй бүлөдө ынтымақ, бала болыңыздар, қызды болыңыздар, аты менестерди эки жак тең сыйлаган жаш үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Бактылуу болуңуздар. Mana şunday жақсы қалу тілектен кейін келіңіздер тағы жұрт жамады. Барамыздағы 2 жашты құттықтап. Gelingizler taqacup cemaati keslerine süre köşüyoruz gelingizler. Toy 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 mına bugün toy 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 mına bugün toy toy. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaynar. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaynar. Kazak kızga үйленбейсең, kapa bolum dep çıgar. Kazak kızga үйленбейсең, kapa bolum dep çıgar. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Türkmen kızga men öylüm, tügöy bolum dep жүrsüm. Türkmen kızga men öylüm, tügöy bolum dep жүrsüm. Toy 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 toy. Şandır şandır jat, dayan durmaydı. Zulümü
Kalmaşkan olur işe çalışırız. Sarmayın bakı olsa neyi sormadın sarma. Uykudanlardan mı bekleyeceğim? İyice arkadaşlar buradan dostlar. Ya. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым болып кетті сағатым, күткен досым ойдадым. Sargıyım vurdurmam, sanay her vaktin arasın. Altı жарым болып кетті сағатым, күте досымды ойдадым. Sargıyım vurdurmam, sanay her vaktin arasın. Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Неге сонша күттіресің асылым? Тағы сағындырсам дедің бе, мәңгілікке жүрейікші өмірде. Ақыр келді мені күткен ғашық, неге сонша күттіресің асылым? Тағы сағындырсам дедің бе, мәңгілікке жүрейікші өмірде. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Арықтен беріктен өзіңнен бір хабар жоқ. Көзің сыңғыр сөзің, ғашық көрін кел өзің. Осылды тұрсың, сәлем десем қарамай, кездесуге келмей, мені басқа сүйген барма. Сәлем десем қарамай, кездесуге келмей, мені басқа сүйген барма. Әдемі, өткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдемі. Орындалар арман, болсаң менің жан жарым, салай көрме жаным арманым. Bir kız gördüm әдемі, өткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдемі. Орындалар арман, болсаң менің жан жарым, салай көрме жаным арманым.
Gelsin Nurmat Ahmet'in Krasavşehir Maksat Bektin. Kuralı boyunca biri. Kızlar hayır. Let's go!
bilmeysin hani diyeni. Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz. Beni alsa hafif hafif, derini beşi koyamaz. Yalvarsın kalbi kalbi, o elinde hiç duramaz. Onun yazar, ne güzel ne güzel şu sırrı var. Özel bir özel bastı bir nazar, gider mi gider mağaza. Onun için hiç mi hiç şansı yok. Onun için hiç mi hiç şansı yok. Güzel mi güzel, özel mi özel. Benden başka herkes aşkta ismini biliyor. Benden başka kimse kalbini dinlemiyor. Senden başka herkes bak peşinde koşuyor. Gönlüm senden başka kimseyi beklemiyor. Kadınlar aynı, erkekler aynı. Sevmeyene sevmeyene bekleyen de aynı. Girenler haklı, dönüyor geriye. Al birini bul birini, her birisi aynı. Azar azar, kenar güzeldi yazar. Böyle geç, böyle gitmez o kadar. Beni aşka düşman etme. Yok yok bacakım niyetim o zaman. Azar azar, kenar güzeldi yazar. Böyle geç, böyle gitmez o kadar. Beni aşka